Bekice, se možda obogatimo, a? Evo, Bleki gleda košarku. To je naš najmlađi navijač Zvezde u kući. Pomno prati dešavanje. Evo, slobodna bacanja za nas. Štimac izvodi. Gledaj sada, Bleki. Au, ništa. Ajde, Bleki, još 4,5 minuta, ajde, gledaj. Još 4,5 minuta. Vode naš. To. 8 koša. Sedi tu. Tako. Nije pogodio prvi put Dijemović. Da li ćemo da dobijemo ovo, a? Ašin. I drugi put promašuje. A to lopta stiže Jović. 61-53, dosta dugo stoji ovaj rezultat na semaforu. 4:20 do kraja susreta. Ali je uzbudljivo, postaje uzbudljivo. Napeto. Timonović. I Bleki ko najbolji igra po tebi? Lazić. Nema žurbe, Jović. 6 sekundi, Jović. 6 sekundi, napeto, napeto. Lazić ostaje sam, Lazić. Ništa. Najveća zvezda. Pojedim tog igrača tamo. Feldin ubacio loptu sa strane. Kalates. Zabolećete vrat, Bleki. Kalates. Tako, sedi tu i gledaj. To. Odakle se gleda. Isti Štimac, Gist. I peti promašeni penal Štimca na ovoj utakmici. 6 skokova. Imao Štimac.